بەڵێ بینە ڕوو بیسەرێن هێژە دەمەکی درێژە لەسەر vê pirsê بەڕاستی ez difikirim şêwiriyê bi gelekان dikem agahiyan distînim çi ji dervê vê rêxistinê û di nava vê rêxistinê da ku bizanibim ku ew organîzasyon, ev sazî, ev rêxistin ber ve ku diçe. Em behsa qeyranên hebûnekî wicûdî dikin ku demekî dirêj e li rastî de di nava hereketê de heye, di nava PKK de heye. Lê hinek caran dişêt xwe veşêre an jî maskeyekî bide ser xwe ya demê wî paş bixe ev yek jî di avakirina hêviyekê de bo çaverêbûna ji dayîkbûna tiştekî yan jî serdemekî nû de avakirina çaverêbûnekê di nav xelkê de ku hemiyan çavê wan li asûyeka nû ye yan çavên wan li helatina çirayekî nû ye dibe teqîna vê qeyranê paş bêxistin. Lê li dawiyê şikistineka biçûk nakokiyek û layîngiriyeka gelekî biçûk dibite egera serhildan û teqîna wê qeyranê ku em hemî nûka li Sûriyayê dibînin. Şerê Heleb û metirsî bo ser deverên din ê Rojhilatê Firatê Rojavayê Firatê biborînin nebûna asûyekî rûn li ser pirsa diyaloga îmralî û dewleta Tirkiyeyê ku êdî hevserokê dem partiyê jî beriya du rojan êdî piştî 40 rojî zêdetir serdanekî îmraliyê kirin. Lê me dît ku betaybetî jî krîza ku li Sûriyayê rûberûyê çarenivîsa Kurdan bû û hereketekî wisa mezin, hereketekî wisa binavûdeng, hereketekî weqasî ku hevpeymaniyê wî li cîhanê hebûn, hevsozê wî li cîhanê hebûn, gelek fîlosûf û rewşenbîr û rojnamevan û kesayetiyên gelekî giring li cîhanê de êdî piştgirî li vê hereketê dikirin. Hereketek ku di nava 15 salan de bi ked û xwîn û rencekî pir mezin hatibû avakirin, îro em lê dinerin di navbera 10 rojan de ketiye nava hepsxaneyekî pir biçûk. Ev jî tu bixwazî û nexwazî qeyranekî ne tenê di nava hereketê, qeyranekî di nava bizava Ocalanî tîne. Em çima dibêjin bizava Ocalanî? Ji bo ku dewarê teorî de tiştek bi navê PKK li holê de nemaye. PKK ji nû ve ava dibe an jî serkirdeyetiya PKK li çiyan dê bibêjin em vê pêvajoyê nas nakin, bawer nakim yanî. Her wekî ku me li daxuyaniya herî dawiyê ya Duran Kalkan jî bîst, ev pêvajo vegerawî tune ye. Vegerawî tune ye û tê wê watayê ku serokatiya niha, elîta nihaiya PKK ketine destê xwe xistine nawa pêvajoyekî ku neşên heger ku ew bixwazin jî neşên dev jê birdin. Dem Partî heger bixwaze jî neşê dev jê birde û niha hêzên Sûriyayê Dîmokratîk jî an jî YPG, an jî PYD, an jî Xweserî çima lê dike weqasî ketiye nava vê pirsgirêkê ew bixwazin jî nekarin rojekî ji nava vê pêvajoyê derkevin. Hevalên hêja ku li ser Facebookê li min dimeyzînin ez ê niha Facebookê bigirim ji bo ku Facebooka min tê blokkirin an jî live li ser wê tehemûl naka û radibe. Li kerema xwe werin ser kanala YouTubeê, li YouTubeê binivîsin hîwa xweşna û li wir
ئیدی لەمە تەماشا بکەن و کەناڵێمە سوبسکرایب بکەن بەێ ئەم دێ بەردەوام بکەن هەروەکی من گوت ئەف کریز دەمەکی درێژە هەیە و کریزێکی هەم ئیدۆلۆژیە هەم فکریە هەم ڕێخستنیە هەم سەربازیە و هەم جیۆپۆلۆتیکە پارتیا کارکەرێن کوردستانی پەکەکە لەوێ گاوێ di قۆناغەکە کور یا قەیرانەکە فکری و ئیدۆلۆژیدا دەرباز دەبێت کو لە ئایارە 2025دا نیشانەوی دەرکەتن ئانجی گەیشتە لووتکەیەکی زیروەیەکی دیرۆکە خۆدا دەما کو بە فەرمی هەڵوەشاندنە گروپە خۆ بە دوماهی هاتنە 40 ساڵ خەباتە چەکداری ڕاگەیان ئەف قەیران بە گۆڕینەکە سێ ڕەهەندان تێ ناسین گۆڕین لە ئیدۆلۆژیە دەولەت میحوەری بەرڤە ئایدۆلۆژیە دەولەت نەویستی گۆڕین خەتەکە سەربازی بەر بە خەتەکە مەدەنی و سیاسی و کوربوونە دەرز و ناکۆکیەن ناوبەرە سەرکردایەتیە دیرۆکی یا چیە و باڵێن گەنج و پراگماتیکێن ناو سووریا و ئەوڕۆپایەدا کام دەستپێکی بەحسە قەیرانە هەڵوەشان دنێ بکەین لە شوباتە 2025دا عەبدوڵڵا ئۆجەلان ژە زیندانە دوورگەها ئیمرالیڤە بانگەواز بۆی ئاشتی و جڤاکە دیموکراتیک ئاراستە کرد و داخواز ژێپەکێکێ کرد و هەلوەشێت خوا هەلوەشینی ئەو یەکژی بوو بە ئەگەرە بەستنە 12مین کۆنگرا نائاسایی لە 5 و 7 ئایارە 2025دا لە دەڤەرە باکووری عراقی ئانجی کوردستانە عراقی ئەز دەبێژم باکووری عراقی ji بۆی و بەvê pêvajoyê باکووری عراقی زێدەتر گونجاوە هەرچ قاسی زمانی مێدیایە پەکەکێ هێژی نە باکووری عراقی کوردستانە عراقێژی قبول ناکە دەبێژن کوردستانە لە ڕاستیژی لە گۆڕی vê بانگەوازیە لە گۆڕی vê pêvajoyê و لە گۆڕی تشتێن کو لە سووریایی دەناوبەرە مەزلوم عەبدی و ئەحمەد شەڕە هاتنە ئیمزاکردن مرۆڤ باشترە ببێژێ باکووری عراقی یعنی لە گۆڕی vê نە لە گۆڕی هەستێ من ئیدی پارادۆکسە سەرکەفتنێ لە وردا هات ڕاگەیاندن کۆنگرە ڕاگەیان کو ئیدی ئەرکە دیرۆکێ یا پەکێکێ بەداوی هاتیە بوێ بەهانەیەک و شیە یا ڕاستیە کورد بگەینە سەر شانۆیەکە جیهانی تا نوکە پرزگرێک نینە یعنی پەکەکە دەکارێ عیددایەکی وسا بکە کو ئەv بزاف کورد بوون دایە ناساندن تەمام لەvêrê شکستنێکی استراتیژی و سەربازی هەیە ku dihête veşartin û wek serkeftin dihête firoştin layîngirên ku ji dilên xwe ve ji hundirê xwe de bawerî pê nakin lewma em dibînin rêxistin li gutar û kirdar de berdewam tûşî paradoksan dibe yanî piranî layîngir تو لێ دنەڕی مەسەن هەگەر و بە تەرا بە تەنێ باخفن لە کۆشەیەکی لە دوکانێکی لە چێخانەیەکی عینەن وسا دەبێژن باوەڕێوان پێی نەدەبێژە هەر تشتچوویە لێگا بەکو دەردەکەون سەر تەلەڤیزیۆنی دەردەکەون سەرمی لە تێڤەیەکێ مینە سەرکەفتنێ دەفرۆشن خەڵکێ جوداهی یا دنێژی یعنی مەگوت ئەڤیەک پارادۆکسێکی فکری بەخۆرادینی پارادۆکسە فکری بەردەوام جودابوونێکی بەخۆرادینی لە زمان و دەناوبەرە زمان و کڕیاردا ئیدی چاودێر بەردەوام تێبینیە جوداهیەکە مەزن دەناوە زمانی ئاشتی خوازانە یا بەڕێز ئۆجەلانی و جۆش و خڕۆشن شۆڕژگەریە دکەن یعنی ژە ئالیەکی pêvajoya ئاشتیەیە
باشە پێواژوەیە ئاشتیە وەقاس و مەقامێن شۆڕژگێری و شەڕوان و ئەس بەحسەڤان چەند ڕۆژانە ناکەم و پشتی لە حەلەبێ شەڕ دەرکەتی حتا ئێرە بەری وێژی لەوێ تەلەڤیزیۆنێدا بژی گەریلا و تشتێن وسا یعنی جۆش و خڕۆش هەبوو مرۆڤ لەڤردا لێ دنەڕێک و هێژی دەناڤە مێژیدا گەلێک تشت هەنا صافی نەبوونا تانوکەژی گۆڕینە شۆڕژگێری حەماس و ئامرازێن پرۆپاگەندەیە دێن بەکارئانی ji her demekî zêtir tên bekarînin ev jî amaje bi milmilaniyeka kûr û parastina nasnameya bizûtneweya wî ya şer dike yani yek ji nasnameyan vê bizafê ji xwe şer bûye ceng bûye çek bûye xwên bûye şehîd bûye bi qasî ku dibêjin em vê pêvajiyê hazirin ew pêvajo tiştekî baş e ez behsa van rojan de nakim ez behsa berî wê dikim lê di heman demê de nasnameya xwe ya şer diparêze ya duwemîn guherîna paradîgmeya îdeolojî konfederalîzma demokratîk regên qeyrana fikrî û dizivrin bo wê werçerxanê radîkal yê Ocalan piştî desteserkirina wî li sala 1999 dest pê kir ku têda ji marksîzm û lênînîzmê dûr keft û ber ve konfederalîzma demokratîk çû çima em vêyekê dibêjin ez dê niha ji we zelal bikim Duwarê bandorda Ocalan bi êdî ji bi mav wergirtin an jî bi bekaranîna jêderên mîna Murray Bookchin ku anarşîstekî ekolojîkî ya Emerîkî armanca dewleta serbixwe ya Kurdistanê guherî bo modîlekî demokrasî ya dewlet kolekên vê modîlê pêk hatîne ji femînîzm, jinolojî, ekolojî û ekolojiya civakî û encûmenên xweciyî. Lê dewarê fikrî de yanî tu lê dinêrî rexnegirên li dor bizavê ku li civînên êdî civînan de li koman de dibêjin ev îdeya utopyaya paşekişeyekî stratejî bû nek felsefî yanî dewarê felsefî de ne dibêjin ne Ocalan û ne PKK bawerî bi van tiştane nîne meseleya jinolojî meseleya civaka demokratîk meseleya encûmenên xweciyî yanî min bixwe jî li ser vana çend bername çêkirin ku girêdayî va tiştane bû yanî girêdayî eqliyeta çekdarî ya partiyên rojhelata navîn bû yanî jinolojî femînîzm femînîzm femînîzmekî çekdarî ye baş e jinekî ku çek destê wî dane be an jî hewil nede çek rabike fonksiyonê wî çi ye pozisyonê wî çi ye erkiyê wî çi ye ew bizav wî çawa nas dike divir de pirsgirêk çêdibe yanî ev jin ya an divê bikewe xizmeta femînîzma eskerî femînîzma çekdarî an jî gerek wek xaîn wek lader bê naskirin devê derê de pirsgirêk hene encûmenên xweciyî me dît encûmenên xweciyî li Sûriyeyê hatin avakirin lê li şûna encûmena xweciyî me dît gelek carna sîstema kadro li piştwana xwe veşartibû ku li Tirkiyeyê jê re dibêjin dewleta kûr yanî rasta Suryaniyek Tirkmenek Êzîdiyek Kurdek Erebek li encûmenekî xweciyî de çêkiribûn lê me dît kesê ku biryar dide li rastî de kadroyeke ku divê encûmenê danîne heta gelek carna kadroyeke ku xelkê vê herêmê nîne heta xelkê Sûriyeyê bigiştî nîne devir de ev kadro êdî van biryarane dide û ev jî nîşan dide ku
gelek kes li ser vê bingehê rexneyê xwe pêşkeš dikin ku dibêjin ev ne guhortinekî felsefiya, ev ne guhortinekî sosyolojî û guhortinekî îdeolojiya, belkî rêxistin dixwaze bi wî rengî pêgehekî yasayî di nava dewleta Tirkiyeyê de ji bo xwe pêk bîne û ne ji bo mafê Kurdan. Yani ev têgihiştin rast be an jî nerast be. Lê ev têgihiştin îro di nava derdorê pekekê de hekim e. Êdî em behsa vêyekê nakin. Ev rastin, nerastin, bêguman ev modelên anarşîstî, modelên femînîstî, modelên komînal, ev modelin ku di girek waran de sûdê wan heye, qazancê wan heye. Lê em behsa realîteya pêkhateya cemawerî ya vê partiyê dikin. Ev partî pêkhateyan wanî cemawerî bi wî rengî razî ne, an jî nerazî ne. Tu lê dinêrî narazî ne. Çima em dibêjin narazî ne? Ji bo ku şiarê wan tiştekî dinêne. Şiarê wan şiarê dirûjmê wan dirûjmê beriya 20 salan. Ya dinê jî konfederalîzma dîmokratîk. Baş e konfederalîzma dîmokratîk madem bingehekî îdeolojîk û felsefî û fikrî bû, ev salek zêdetir e ku di navbera îmralî û dewletbaxçilî de hevdîtin hene, konfederalîzma dîmokratîk çima li çapemeniya vê hereketê de nayê bikaranîn? Di vê derê de berastî pirsyareke gelekî giring e. Yani tu lê dinêrî kadroyên ku heta behsa bandora konfederalîzma dîmokratîk dikirin, lê gava ku du fîşek dihên teqandin dibin pasok ku an jî kadrên rêxistinên bizava Kurdayetî ku li Başûrê Kurdistanê sala 45 hebûn. Yani pasok bû, kajîk bû, êdî digotin xurma xwarin herama. Niha jî hinek serkirdeyên Kurd hene li Başûr dibêjin ez bi rojî me lê ez rojiya xwe bi xurmayê naşkînim. Ev kultura vî alîye. An jî dibêjin sehra ne cugurafya ye, an jî dibêjin hûştir deve ne heywana, an jî dibêjin îslam ne dîne, Ereb jî ne beşer in. Yani tu lê dinêrî heta vî astê jî dê. Kesê ku behsa konfederalîzma dîmokratîk dikir, gava ku du fîşek diteqin, dibe pasok, dibe kajîk û gutarekî wanî wisa şovînîst ji devê wan derdikeve. Êdî ya sêmîn faktora rojava û parçebûna deverê. Serkeftina modela rojava li Sûriyeyê bi serkirdayetiyê PYD an jî hêzên Sûriyeyê Dîmokratîk zêdetir êdî yekgirtina di navbera PKK jî alos kir. Yani li aliyekî de pragmatîzm li hemberî îdeolojiya hebû. Di demekî de PYD di warê îdeolojiya li ser rêbaza Öcalan êdî dimeşiya, an jî dimeşî, lê piştî ketina rejîma Esed êdî naçar bû dest bo pragmatîzmê birin. Serkirdayetiya Rojava zêdetir giringî dan bi têkelbûn legel dewleta nû ya Sûriya ku tu lê dinêrî di vî warî de jî di navbera kadrên ku li wir hene û kadrên li wir nêzîkî xeta Emerîkayê ne û kadrên ku tên naskirin nêzîkî xeta Qendîlê ne, ev yek bi aşkira hat dîtin. Ya dinê veguhastina di nava vê xala sêmîn de êdî veguhastina nawendî jî hebû. Yani merkez guhortina merkezê. Gelo merkez niha jî li çiyayê Qendîlê yani li çiyayê Qendîlê bû, an jî merkez li Qamişlo Hesekê bû. Ev jî berastî bibû sedemekî pirsgirêkên alozîk û qeyran û krîzên mezin bi xwe re dianîn. Loma jî mirov dibîne, yani min gelek lêkolîn xwendin ku li ser
پەکێکێ کارکردنەک و گەلەکان جوانە بە شخصیژی ناز دەکەن مەسەرەن ئێکو لەسەر ئیدۆلۆژیە پەکێکێ کارکردنە یعنی لە مۆدێلەکە ستالینیستی بەرڤە مۆدێلەکە کو دەوڵەت ناخوازێ مەسەلەن یۆست جۆنگردن ku mamostayekî zanîngehê Holandiya û Ahmed Akkaya di heman demê de ya dinê êdî profîsor û sosyolog ku li zanîngeha Sorbon li Fransa de dersê dide Hemîd Bozarslan min divê demê de gelek nivîsên wî fikrê wî xwendin Eliza Marcos di heman demê de Michel Lêzenberg ku kesekî berastî gelekî benavdeng e ew jî li zanîngeha Amsterdamê heta niha ders dide û ev Metin Gurcan min tiştê wî xwendin di vir de tûlêdnerî berastî jî paradoksên mezin ew jî diyar dikin yani meselen paradoksa felsefeya anarşîstî ya bê serkirde ji aliyê bizavekî ve tê peyrewkirin ku serokê wî ocalan e û desthilatekî wî reha heye ev yani heger tu peyrewa felsefeya Murray Bookchin bikey felsefeya Murray Bookchin felsefeyekî anarşîstî ye felsefeya anarşîstî begiştî li her derekî bê serkirdiye yani giringî bi serkirdiyê nade lê kîjan roj di kîjan saziyê pekekê de di kîjan civîna pekekê de di kîja fîstîvala pekekê de bijî serok apo nayê gotin ev yek ya dinê salek zêdetir e pêvajoya aştî heye qaşo aştî ez dibêjim diyaloga îmralî heye di destpêkê de tiştekî zor asayî û normal e ku serkirde înisiyatîv bigire dest lê di navbera salekî heta sal û nîvekî gelo ev çima tenê ji destê dû serkirdeyan ma serkirdeyek ocalan e serkirdeyek jî dewletbexçelî ye çima ev yek ji xelek hat veşartin çima qaçên dinê pên dinê yê hem yê hereketê hem yên dervê hereketê hem ya desthelata Tirkiyeyê hem ya dervê desthelata Tirkiyeyê û hem jî yê cîhanê neketin nava vê pêvajoyê Tirkiyan got tiştê baxçelî û Erdogan bibêje baş e Kurdan jî got pekekê jî got tiştê ku ocalan bibêje bebê qeyd û şert bebê gotûbêjkirin baş e lê di vir de krîz bi temametî teqiya krîzberê de jî heye lê divê derê de bi temametî teqiya û tiştê ku îro tên serê vê hereketê ku rast û çepê xwe nizane ku 15 salan şer dike dibêje 100,000 120,000 hinek dibêjin 150,000 çekdarê me heye lê di navbera 10 rojan de êdî mala wî xira dibe divê derê de ye ne de meseleya çekan de ye ne de meseleya qehremantiya şervan û gerîlayan de ye herkes dizanî şervanek ku şervanekî pekekê şervanekî bizav û vê bizavê yani herî kêm ji bo mirinê hazir e herî kêm ji bo şer hazir e kesên ku bi qasî ku ez dizanim yani di navbera 30 salî de kesên ku li nava vê hereketê cuda bûne an jî xeyîdîne an jî dijminayetî kirine yek kes ji wan re rûyekî tirsinok derneketiye nebûye lê di vê derê de paradoksên bêrengîgava ku hebin êdî berastî jî hereket berve krîzekî pir mezin diçe û ew krîz jî wek min got yek ji wan xalane ev e felsefeya Murray Bookchin tu tînî û di heman demê de dibêjî bijî apo aliyê dinê jî dibêje bijî Baxçelî û Erdogan di vê navberê de rola Dem Partiyê
تەنێ پۆستە چی بوو پۆستەیان ببە و پۆستەیان بینە پۆستەیان ببە و پۆستەیان بینە تشتێکی دن نەبوو دەم پارتی بەخۆ پرۆژەیەکی هەبوو نەخێر پەکەکە پرۆژەیەکی هەبوو نەخێر پەکەکە ئەوروپا پرۆژەیەکی هەبوو ئەستەغفیر الله بزاڤە ئۆجەلانی لە سووریا پرۆژەیەکی هەبوو نا ژخوا بزاڤە ئۆجەلانی لە باشووردە دەدەستێ ئستیخباراتی هەرێمی داعشخوا ئەv بە تەمامەتی وسایە دەوێت دەرێدا بێگومان تەنێ ئینسیاتیڤ ji بۆی کەسێکی دەبینێ کو 30 ساڵە دە زیندانێدایە و ئینسانێک 30 ساڵ دە زیندانێدا بێ دە دەستپێکێدا ڕاستە تۆ مەجبوری پێشوازیە لێ بکەی پێواژوەیەک دەست پێ کردیا و منژی دەست پێکەدا پێشوازی لەوێ پێواژوێ کرد لێ هێوی ئەف بووکو هەری کەم پشتی 3 مەهان 4 مەهان 6 مەهان ئەف پێواژۆ ببە پێواژوویەکی چەند عالی لێ پێواژۆ حتا نەهاژی بەوی ڕەنگیە یا دنێ قەیرانە سەروەریە یعنی زەحمەتیە قانعکردنە کتلەیەکی جەماوەرێکی نەتەوەپەرست بەوەیەکێک و بزاف دەوڵەت ناخوازە ئەف بزاف چەند ساڵە دەوڵەت ناخوازە و ئەف بزاف چەند ساڵە کتلەیە خۆ بە نەتەوەپەرستیە دوو ڕۆژینی ئاگرێ نەتەوەپەرستیە دخێزگەی و دخێ دەوێوی لە هەر جەیەکیدا ji بۆی لۆزانێ ڕادەبێت دچن لۆزانێ ئێدی کەسێن کو حیاتی خۆ لۆزان نەدیتنە حەسرەت ئەوان ئەوە کو ڕۆیەکی بە هەرزان بەلاش بچن لۆزانێ وانە عەشیرەتێکی بەخۆڕا دەبە لەوێ دەرێ و دەبێژن مە خواردنا 800 کەسی چێکرد بوو 600 کەس هاتبوو مە دیسا خواردن چێکرد وی دیکە پڕۆپاغەندا 600 کەس هاتەبوون تا خواردنا 800 کەسی چێکرد بوو تو مەجبور مای دیسا خواردنێ چێ بکەی یعنی بزافێکی وسا نەتەوەپەرست بزافێکی وسا نەتەوەپەرست و من دەدەست پێکێدا کۆت تو جارێکی بێژی کوردستانە عراقێ 1001 کفر شتەڕا دکەی لێ ئەیدۆلۆژیا حرەکەتێ بە ئاشکرا دەوڵەت ناخوازە تووانە چواتینی بەرهەف ژخوا شۆڤێنیزما تورک خەڵکێ کوردستانی وسا بێمافکریە و وسا نەزان کریە ژغێنی نەتەوەپەرستێکی تاری ڕێکەکی وی نینە کو ببینە یا دنێژی توژی چووی بە پۆپیلیزما خۆ بە پۆپیلیزما میدیایە خۆ بە پۆپیلیزما ئیدی گوتارێ خۆ بە ڕیتۆریکا خۆ یا ناسیۆنالیستی یا نەتەوەپەرستی تو دخوازی vê میلەت بەتەڤە بێگرێداین و پرزگرێکژی تێدا نەبن لێ تو دەوڵەت ناخوازی گەلۆ کتلەیەکی نەتەوەپەرست چما بەتەڕابێک و تو دەوڵەت ناخوازە ئان تو divê vê کتلەیە بگۆڕینێ ئانجی divê تو ji wî re tiştî ehtiyacewî pêkbînî ku dewlet e di heman demê de denavbera milmilaniyekî mezin denavbera damezrênirên marksîst yên stalînîst yên sala heftê û denavbera gêncên serê 20 salî 30 salî de îro bi aşkira di nava vê hereketê de têdîtin kadroyên stalînîstî tu lê dinerî heta nehajî gutarê wan hersûkeftê wan heta praktîkê wan li çiyên de û dijminatiye û dijminatîkirina guhortinê ji aliyê wan tu lê dinerî heye li aliyekî de gêncekî 30 salî 20 salî 40 salî heye mîna Silahedîn Demîrtaş ku cîhana nû dunyayê nû dibînî û tu pêra şer dikey û tu desthilat nadêwî tu nayêlî ew gotnek jî bibêje her carê gotnekê dibêje an gotnivîsan sor dikey an jî êdî şer pêra dikey ez li vê derê wek mînak min behsa Demîrtaş kir ji bo ku di vî warî de hinek tişt çêbûne ez behsa fikrê Demîrtaş nakim
از بحثا فيك هناك نكو دميرتاج راستا انجي راس نينا قد بحثات الشكي وسناكم از بحثا موديلكي دكم كو هي دفي ناف بريدا فرانك فوندر سباس جبوي بشجيرياتا كاكو جالكس باس زحمتي كشان بيويس ناكا هم تاني فيديو من بارفا بكن لايك بكن وكومنت بنويسن رخنا بنويسن بس دفي دريدا چەند پرزگرێک هەنا و ئەف حرەکەت بەرڤە کودچ ئەف حرەکەت بەرڤە کودچە پرسیار ئەڤە یعنی مۆدێلێکی مۆدێلێن مەی ئیرە هەیە گەلۆ بەرڤە vê دەچێ یعنی پشتی هەڵوەشاندنە 2025 راپۆرت باس لە دەرکەفتنە گروپێن بچووک ئانجی کادرێن تونڕەوێن ناوچیان قەندیلێ دەکەن و ڕەت دکەن چەکن خۆ دابنین و هەڵوەشینێ وەک خیانەت لە خوێنە شەهیدان دەبینن گەلۆ مەترسێکی وسا هەیە دەناڤە گروپێدا من بەخۆ نەدیتیا لە لیتراتۆرێدا تێبەحثکردن من بەخۆ نەدیتیا تشتێکی وسا ji بۆی و ئەڤ یەک شەرت و مەرجێوی دەهۆلێدا نینە نەها شەرت و مەرجێوی نینە یعنی توشکو چەکڕا دەکەی هەر دەرهاتیە گرتن وەختێ چەکان مایە نەمایە لێ تولێدنەرەی بەڕاستیژی مەترسێکی وسا دەناڤە حرەکەتێدا دەناڤە پەکێکێدا هێژی هەیە وەک من گوت چەوە دابەشبوون بەرێ لە ناو سوپایە کۆماری ئیرلەندا ئیرادا چێبوو یاد دنێ میناکەکی دنێ هەیە مەسەلەن میناکە بارزانیان ئانجی حرەکەتە گوڵان ئەیلول پاردۆن ئەیلول گوڵان کو لە ساڵین 1966دا ڕاستی سەری خۆ هەڵدا ناکۆکی دەرکەت دەناوبەرە ماڵباتە و شخصی مەڵا مستەفا بارزانی و هەردوو کوڕێوی و بە پۆلیت بیرۆیەڕا بارزانی حیساب ژ پۆلیک بیرۆیە ڕا نەدەکرد هەموو بڕیار بەخۆ دەدان یعنی پۆلیت بیرۆ و سادەگۆن و دەوێ ناوبەرێدا بەردەوام پێکدادان هەبوو بەردەوام سیخوڕێن ئیسرائیلێ و ساواکێ ئیرانە یعنی ئستخباراتە ئیرانی بەردەوام کارێوان ئەف بوو نەهێلن تەقینەک چێ ببێ ji بۆی و ئەو دەخوازن لە ڕێکا کوردان حکوومەتە چەپگەڕ یا عەبدولکەریم قاسم کو پادیشاهی ڕووخاندە بوو لە شووناوی کۆماری دروست کرد بوو ئەو کۆماری ژعالیەکی ji بۆی ئیران شاهی ئیرانی مەترسیدار بوو کۆماری یا دنێژی مەسەلە چەپگەڕیا عەبدولکەریم قاسم و ناسیۆنالیست بوو ناوی یا میلی ji بۆی ئیسرائیلێ پرزگرێکێک بوو حتا ji بۆی ئەمریکاییژی پرزگرێکێک بوو ji بۆی و ناسیۆنالیستێن عەرەب یەن ڕۆژهەڵاتە ناوین ڕاستە ئالیەکی وان ئانتی ئیمپریالیست و ئانتی ئیسرائیلی بوون لێ ئالیەکی وانژی خۆماڵیکردنا پترۆلێ بوو سەدام ئەسەد قەزافی هەموو vانە کەسکەسێک بوون کو حتا داویێ گوتن دڵۆپەکی پترۆلێمە گەرەک ji بۆی ئەمریکا و بەریتانیا نەچ هەگەر کو ژوان ڕابچێ ئەو گەرەک بە پەرەژمە بکڕن هەموو کارێوان ئەو بوو لۆماژی دەدەستپێکەدا ئەو بوون هەدەفێن واندا قاسمژی یەک ژوانە بوو لۆماژی حرەکەتێکی کوردان بە سەرکردایەتیە بارزانی لێبەریا بارزانی حرەکەتێکی کوردی هەبوو پارتی دیموکراتی کوردستان هەبوو کو بەریا بارزانی هەیە لە سۆڤیەتێ بوو دەناوە بەرفێدا بوو 13 ساڵ بوو لە سۆڤیەتێ بوو هون دزانن پشتی ڕووخاندنە کۆمارە کوردستانê پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغدای هات بۆ ئاواکردن لێ پارتی دیموکراتی کوردستان بەخۆ وانجی هەنێک سەرکردێوی مینا ئیبراهیم ئەحمەد یعنی خەزوورێ جەلال تاڵەبانی بەخۆ ji قاسم ڕاخواستن کو بارزانی vەگەڕین گاڤە کو بارزانی vەگەڕان بارزانی ئێدی دەستپێکی حەمزە عەبدوڵڵا سکرتێرێ پارتی ئۆفیسێ دەرخست و پشتڕاژی بە ئیبراهیم ئەحمەد و پۆلیت بیرۆیە ڕا شەڕ کرد و بەردەوام
جودابوونێکی پڕپڕ مەزن هەبوو لە هەڤنەکردن هەبوو لە هەڤنەکردنێکی فکری هەبوو لە هەڤنەکردنەکەی ڕێخستنی هەبوو و دنیا بینیێوان تەمامەن جودابوون لێگاڤاک و پارتی دیموکراتی کوردستان لە 1975دا شکست بەخۆبینی پرۆژیاوی هەمی شکست پێیانی بە تایبەتیژی پرۆژەیە پشت بەستن بە شای ئیرانی و بە ئیسرائیلێڕە ئیدی حرەکەتی نو لە کوردستانی ئاوا بوون یەکێتی سۆسیالیست پارتیگەل پشرا زەحمەتکێش پشرا فڵان حتا پارتین ئیسلامیژی پشرا هێدی دەرکەتن گەلۆ دەناڤە لە ڕەوشێکی وسادا مەترسیەکی وسا لەسەر پەکەکەی هەیە بەلێ مەترسیەکی وسا لەسەر پەکەکەی هەیە لێ شەرت و مەرجێ نوێ دەمێژی نەهانینە مەسەلەن شەرتێ نوێ دەمێگاڤەک و ئیدی حرەکەتا بارزانی دشکێ بارزانی بە ئاشکرا دەبێژێ شۆلێمە پیچ بوو هەر کەس بچە سەر ماڵی خۆ حاڵێ خۆ ئیدی چەند پێشمەرگە خۆش چیان داوێژن خۆ دکوژن ئێدنێژی هەمی چەکێ خۆ تەسلیم دکەن بارزانی و ئایلیا خۆ دچن ئەمریکایە و بارزانی لەور وەفات دکە پشتڕا ئیدی جەلال تاالبانی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان ئاوا دکە لێ کی دەستێ جەلال تاالبانی دەگرێ دەوڵەتە سووریا بوو ئەسەدێ باو ئیدی دەچێت چەک پەرە هەر تشتێکی ژوانڕە ئامادە دکە و دەست داوێژە حرەکەتی کوردی بێگومان ڕۆلا بزاوە فەڵستینیژی هەبوو یاسر عەرەفات ڕۆلێوی هەبوو هەم لە ئاواکردنا یەکێتیەدا و هەمژی حتا لە مەزنکردنا پەکەکێدا لە مەزنکردنا پەکەکێدا ڕۆڵی یاسر عەرەفات و بزاوە فەڵستینی هەبوو بە قاسیک و ئیدی بزاوە فەڵستینی تەکلیێوی بە هەر کەسی ڕە دەخواست هەبە بە سەدام ڕاهەبوو لێ پشگیری لە یەکێتیەژی دەکرد پشگیری لە بارزانیژی دەکرد یعنی بەوێ ڕەنگی بوو ئیدی مەسەلە بەوێ ڕەنگی بوو نەها ئیرۆکە پەکەکە ڕوبەڕووی کریزێکی بەوی ڕەنگی بووە لێ ئەف کریز وەک مەگۆ شەرتێوی جودانە یادنێ کەسێک و لە هەمبەری وینە لە هەمبەری پەکەکێنەک و vەیەکێ مینە فرسەتێک ببین ئەفکینە ئەو ژینە لە ژپەکەکی حالێوان گەلک باشتر نینە یعنی دەوارێ فکریدا خۆش پەکی خراتە حتا مرۆڤ دکاری پەکەکە کەتە بن باندۆڕێوان مەسەلەن یەک ژوانە ڕەقسکردن و دانسکردن بە ئیسرائیلێڕە ئیسرائیل دێ دەولەت ژمەڕا چێکە ئیسرائیل دێ وسا بکە ئەمریکا دێ نزانم چ بکە ژمەڕە زێدەتر گوتاراوانە ئەو نەتەوە پەرستێن دەناوە پەکەکێدا و ئەv نەتەوە پەرستێن کو دەناوە پەکەکێدا جێوان نەبووە ئێدی بە هەفتوو ڕازەوجین باندۆرا خۆ لەسەر گوتارە پەکەکێکردن و ئەو باندۆر دەکردەرداژی چێبوو دەکردەردا چێبوو میناک بێژن دبەک و هەنێک هەڤاڵ بێژن تەف تشت شکو دەرخست بەلێ من ئەف تشت دەرخست یعنی بەریا پشتی بویەرە سکو ئیسرائیلێ لەسەر سوێدا لەسەر دروزان لە هێرش کرە سەر بارەگایان هەتەشێ لە شامێ ئیدی پشتی وێ هەسەدێ خۆهاوی سەر پشت هەسەدێ وسا فام کرد و ئیدی ئیسرائیل دێ دەست لە سووریایە وەربدا هەسەدە دێ پڕ زەعیف ببێ ئەوێ بکارن باجن زێدەتر هەتەشێ بستێنن ئەوێ بکارن لە دانوستاندناندا حکم لەسەر مێزا واندا بکەن و ئەوتش درنگ خستن حتاکو ئیسرائیل و سووری لە هەفکردن لەکوو لە پاریسی بەناو بژیوانیەکی بەناو بژیوانیە تورکیا و بەناو بژیوانیە فەڕەنسا و ئەمریکایی و فەڕەنسا و ئەمریکاژی هاوپەیمانێتەن بوون ئیسرائیلجی قاش و هاوپەیمانێتە بوو و پشتیوێ بە یەک ڕۆژێ لە حەلەبێ چێ بوو مەحەمیان ئەڤیەک دیت حتا دەوی واریدا دەوارێ تەکتیکیدا مرۆڤ دکارێ بێژێت تشتێک و ئۆجلان دەخواست ڕاست ئۆجلان چەند جاران بە هەموو هەفدیتنین خۆدا دەناوبەرە ساڵێکیدا گوتیە باوەڕێ بە ئیسرائیل نینن باوەڕێ بە ئەمریکا نینن یعنی باوەڕێ پێنینن و ژ داخوازیên کلتوری هەنێکی دوورکەون هەفتێ چ واتایە تێڤێ واتایە کو دەستێتەکەتیە ناوە ئیسرائیل و ئەمریکایە
و تو هەگەر تو داخوازی خۆ ماکسیمالیز بکەی زێدە بکەی حتا داخوازین کللتوری پێش بخەی لە شەرتەکی وسادا احتیمالە تو تێبچی لۆماژی ئیرۆ ئەڤیەک لە ڕۆژ ئاوا پێک هاتیە ئەم نابێژە ڕۆژ ئاوا سەدیسەد چوو تشتێک نەما یعنی ئەو ڕۆژهەڵاتە ناوینە دەبک و سبێ ڕەوشێکی تەواو جودا دەرکەوە هۆلێ ئەم بەحسە vêyekê dikin ku hereket li ku kete nava krîzan de û dawiya wî çi dibe. Ev yek me got hereket li rûberûyê cudabûnekî mîna ku Mela Mustafa tûjbûyî li sala 1975 de. Loma jî tu lê dinêrî berastî jî xerîb nîne. Yani kesên ku niha ev pîlan çêkirine dewletbaxçilî dibe, Erdogan dibe, Amerîka dibe, İsraîl dibe karê min pê nîne. Loma jî niha Mesûd Barzanî wisa derxistina holê niha Kak Mesûd Barzanî ne tenê serokê PDK ye. Kak Mesûd Barzanî serokê PKK ye. Serokê Ruhiya Netewîya Kurdê Bakur e ji başûr zêdetir serokê Ruhê Netewîya Kurdê Bakur û Rojavayê Kurdistanê ye. Loma jî derîve dikin li Duhokê Mezlûm Ebdî demarê xwe wisa giriş dike û derdikeve diçe konferansê û bi hezaran çepik jî re lê tên dayîn. û loma jî Kak Mesûd diçe cizîrê û bi hêzên zirîvanî re û çekên Emerîkî ya herî pêşketî destêwan daye milletê me Belengazî çepikan jê re lê dixe. Rast e Baxçelî li hemberî wî derket lê li gotinên Baxçelî me nerin. Baxçelî ku li hemberî wî derket li hemberî Kak Mesûd derneket. Baxçelî li hemberî rikeberên xwe derxist, li hemberî netewperistên Tirk derxist ku dixwazin vî tiştî li hemberî Baxçelî bekar bînin. Niha ji bo ku ev Kurdên ku ji hereketa Ocalan heger ku dûr bibin parçebûnekî çê bikin neçin aliyekî dinê ku li berjevendiya Amerîka û İsraîlê û Tirkiye danîne dixwazin Kak Mesûd bikin serokê netewî ya Ruhî ya PKK ya Qesedê jî. Ev berastî bêrengî ye û vê yekê ciddî bigirin. Ji bo ku heger ku cudabûnek çêbû ya xîbûnek çêbû isyanekî dinê çêbû ev isyan dîsa li bin kontrolê wan da be. Ji bo ku ew jî dîsa hevpeyman e. Yani Kurd ketine rewşekî wisa xira ku nekarin pêşiya xwe û paşiyê xwe bibînin. Belê hevalên hêja îro ez pirsyaran nagirim min tenê xwast nêrîna xwe li ser hemî van meselana bibê dijminayetîkirdin, bibê riqûqîn lê bibê ajîtasyon jî bi avayiyekî zanistî bi avayiyekî li ser xwe ji we re pêşkeş bikim hûn jî dikarin li ser bifikirin rexneyê hebin li ser vê yekê hûn dikarin berdewam rexnê xwe bikin bi avayiyekî rêk û pêk em însanin em dê hevdû rexne bikin em mecbûrin rexneyên hevdû qebûl bikin em mecbûrin hevdû temam bikin çawa pêvajo wek min got pêvajo rêkekî wî nebû mecbûr bû ew pêvajo çê bibe ji bo ku krîz berê de heye krîz di nava Kurdan de heye û dunya ber ve ciyekî çûye 20 salin ev 15 sala yani dünya ber ve ciyekî çûye hereketên çekdarî gelek nemînin milîsên çekdarî aktorên nadewletî non-state factor gerek nemînin ev ne tenê li cem me heye îra farik mesela li Ewropa beriya 20 salî 30 salî hemî çareser kirin li rojhilata navîn jî îro Hemas Hizbullah gerîlayên PKK Qeseda YPG heta pêşmerge jî rewşa Îranê bila çareser bibe hûn ê bibînin heta pêşmerge jî li gorî konjüktûra dunyayê de modelê wan nemaye modelê wan ew e ku di nava dewletê de tu bihelî Türkên Azerbaycanî yê Îranê
لەگۆڕ من دەوی واریدە میلەتێن هەری شیارن لە ڕۆژهەڵاتە ناویندا میلەتێن هەری بەعاقڵن بەڕاستیشی لە پشتی دەما کۆمارە کوردستانی لەم هاباتێ هەبوو کۆمارە ئەزەربایجانژی هەبوو لێبەریە کۆمارە کوردستانی گاڤک و کۆمارە کوردستانی هێژی بەرخۆ دەدا چەند گەریلا و چەند پێشمەرگە لەوی ئالی شەڕی ئیرانی دەکردن چەندێک لەوی ئالیش شەڕی ئیرانی دەکردن قازی محەممەدجی بەخۆ هەڕۆژ دچوو تەهرانێ دانوستان نێوی هەبوو بە ئیرانێ مینە پێڤژێە پەکەکێ نەها ئیدی دەوێ دەرێدا ئەزەریان چی کرد ئەزەریان بەریا هەر کەسی بەخۆ بەدەستێ خۆ کۆمارە خۆیە ئەزەربایجانی خراکردن و ژ هەفتوو ڕەعاخەفتن جڤیان سۆزدان گوتن ئەم ژنەها و شونڤە جارێکی دنێ کۆمار و کۆماران دەولەت دەناوە دەولەتی چێناکەن ئەم جارێک دنێ سیلاح ڕاناهێژنێ پێشمەرگە و ملیسان چێناکەن ئەم جارێکی دنێ پارتیە نەتەویژی چێناکەن ئیران یامەیە ئەمێ هەموو ببن ئیرانی بەریا هەر کەسی خودیە ئیرانێ ئەمن و ئیرۆ ئیران دە دەستی ئەزەریان تورکدایە کەسێکی وە نەهات کوشتن گوندێکی وە نەهات خراکردن ئابووری و بازار هەر کەس دەزانێت کەسێکی ڕێیەکی چوو بە ئیرانی هەر کەس دەزانێت دە دەستی ئەزەریان تورکدایە و وێ ڕێ من بە چەند ئەکادیمیسیە نێوان ڕائاخفت دگوتن بەڕاستیژی بەڕاستی تو زەحمەتە گەنجێکی ئەزەری ببینی کو زانینگە یونیڤرسیتەت خلاص نەکرد لە ئیرانی و لە دەروێ ئیرانێدا لێ کورد چ بوون حاڵێوان جاهیلمان بێ ئابووریمان گوندێوان هاتن شەوتاندن ئینسانێوان حتا ئیرۆ تێن ئیعدامکردن و لە دەسەڵات تێدا نینە هەر گوتن دەولەت تێوان ژینینە ئۆتۆنۆمیا وان ژینینە لە هەر دەرەکی بوونە تیرۆریست ئیدی ئیران بەخوا هەگەر نەکارێ وان بکوژێ بە هێزن باکوور وان دکوژێ بەوان نەکاری بکوژێ بە یەکی دنێ ڕادکوژێ ئیسرائیل دخوازە وان بەکاربینێ لێ تەنێ وان بەکارتینێ ئەv هەلومەرج هاتنە گۆڕتن پشتی هەفتێ ئۆکتۆبرێ دیسە شەرت و مەرجێکی دنێ هات گۆڕتن کو vê jarê ئیسرائیل کەت هێرشێ استراتیژی هات گۆڕتن ئیسرائیل کەت هێرشێ گەرەک میحوەڕە جەبهەیە شیعی گەرەک بێتو نەکرد لێژ بۆی کو بێتو نەکردن دەvê ئیسرائیل بکەوە هێرشێ ئیسرائیل بکەوە هێرشێ تەمام لێ بفکرە ئیسرائیل دداویەدا بەکی ڕادکارە بەرژەڤەندیان خۆی استراتیژی هەری داویە ئیمزا بکە بەتەرە هەی پەکەکە بەتەرە هەی قەسەدە بەتەرە هەی قەدەپە بەتەرە هەی حەدەکە ئیرانێ نەخیر بە دەولەتیڕە بە ئەحمە شەرعڕە بە دەولەتە عراقیڕە بە دەولەتە ئەردۆغانڕە بەوان ڕادکارە ئیتیفاقە ئیبراهیمی چێ بکە تو نەکاری تشتێکی بدەی ئیسرائیلێ van konjektûrane ku tên gihortin stratejiya me li ku ye stratejiya me heye jî li sala heftê ye nexêr bi İsraîlê re tu nekarî tu hezar car îşbirlikçîtiye bike lê te bikar bîne ji xwe İsraîlî ji PKK hez nake ji xwe İsraîlî ji Kurdê Sûriye hez nake Kurdê Sûriya berî sala heftê û heştê bomb li xwe qeyîn dikirin diçûn bin tankê İsraîlî xwe diteqandin bi ereban re lê Barzanî hezkiriye wan bû Barzanî çawa sala heftê û pêncê çi kar anî serê wan heta bernameyekî din silav û rêz dem baş hûn jî ka komentê xwe binivîsin vê vîdyoyê şêr bikin kesên ku nebûne abone li kerema xwe abone bikin dem baş silav û hurmet